Good morning. Yes. Yes. Oh, very good. Hello guys, welcome back from Chanhoyat, Eastern Naga Living School ko kena. Private school ekta yate khola mohan dikhibo pari ase. And kidia itu village sai jaise gole. There is no hope for futures, like especially pachakan chutu pachakan dikhise gole mohan hope kori ase ki tahan to kalila din ase. But beshi jaga de mohan itu laga situation dikhibo na pare kena ase. Kunuba mindset phalo kena with positive impact ai bole bhabna kore kena pachakan chutu pachakan inya hari ja jai ja din dibi kote agiri na jai na without education ja dikhi kena kun organizations or groups ka itu school establish kori di ase peshite ditias mohan pora jane boholibe itu dangor appreciate kula ekta ase koina viewers kan la opore janai di ase. And right now we can see the background itu to school ase. School room duita man dikhilo pari ase olibi apni khan itia itu kisa koise gole you will be shocked to know that itu student yade more than 100 manu students itia do beshi trusty mane school li jawole pothaule beshi mon koti na pothai mane kunba na sikai ina thaka do kitai itu institution ekta establish kuise manu do beshi jama gore jage na even neighbouring village khan bi aibole shuru hoi gena hoy ase holibi itu school de beshi struggle itia shuru hoi jailibi move kuri jawole beshi tan hoala kisa man honibo pari ase etu karne itula school laga details era tahan assembly lobole shuru hoi ase mohan bi assembly attend koribo class khan de otibo teachers khan logore kotha kuri kena kinia hisab te shikai ki laga duk ekta ase mohan details ekta janibo de goina itu janai di ase aro background de dikhai du tahan la playground ase aro gaming zone moi eta amian opore cameraman loi kena aibo itu gaming zone be kinia tahan activities kan khila khili karne bi ki kuri ase itu kan sob dikhai dibo de goina viewers kan la opore janai di ase. So guys, agade introduction de apni han ki koi dia nisna Eastern Naga Living School ko kena ede institution ekta setup kuri jai ase itu laga edia sir khan ba every details to ta khan ba hi koi jawle ase. But the thing is that bishibak mohan itu Naga Myanmar la site te mohan jai jai shu gule lack of education itu dikhibo pari ase. First to mohan ki dikhibo pare yate institution khan Myanmar la site pra hobe Burmese la institution or itu khan institution to dikhe will be because of na government thick function noi kena staff na ha itu difang hola be si dikhi pari ase. And itia pajakan emotionally amnian ki dikhai di ase more than 100 students khola sasat ahagan ase because they are waiting for something trusty takan trustfully rukhi daga kote na pothai ma baba laga to jani ase ki ma baba khan ba importance of education. It's a backbone man la society garne and future mahan brighter future step ko garne education to ekta ase goina mahan jiniule pari ase. But still then they don't have power or tahan ke itu laga ability or capacities ekta nai bahari pothao gole tahan financially strong nai nichu itia khabo garne sacrifice koina thaka jaga ekta ase. To aji itu jaga de kitia institution establish kuri di ase. It's a big thing that organization or any group or NGOs can hobi itia details to mohan sir khan logore janibo kunbra itu institution ekta right place te bishi needs so pachahan yad kuri gina itu institution establish kuri di ase tahan ki dangor salute and appreciate kura laga moi and on behalf of all my viewers that's what I want to convey a message from our side. Fun karne bonan hoy but the thing is that itu pachahan to kote jabo in the coming days. Is there any hope for their futures? Itu questions itia in and out de thaka Western Naga manukhan hobi not only Naga manukhan outsiders kan mainland India de hobi globally itu message pongjai dibole mon ase ki child rights ki ase itu jaga de hoigina itu institution ekta fruitful and in the coming days brighter future itu khan laga stepping banai dibole de mansa manu try gola ekta jaga ekta moi dikhibo pari ase gona chanai di ase. We are going to have a conversation with all the staff aro yadi laga sir khan or busti manu heads khan logode mahan short mahan discussion thakibo tati hi asol history about that very institution kile tan khulise kunba khulise aro aibole din de kinia chuli jawle ase itu kan sob to mahan ekilo discuss kurigena khoni jaw. Good morning everyone and thank you so much brother Tenglem for your valuable times. I respected my school supervisor Sir Akham Honwang and
headmaster, and all the teaching staff. Especially, I thanks to our brother Tinglem for coming here and concern for us to update our conditions and our struggles, our challenges. Itia moi kobole mon tahado sir supervisor bra kwan na itu Eastern Naga Living Schools established korado mon vida peace mission Nagalim taihan laga collective leadership bra direction digana tahan la concern bra itu school bonai dije itia mahan bisi challenges aje taihan do government ekta aje libi taihan moram hoina exemplary naga manu nimide tuk palaga chaka de kina kona itu pachakhan ke education dibo development dibo kila line te holibi itu laga exemplary sob naga nimide itu dikhai dia je aro taihan peace and development unity nimide khara kori che bona itu promise koranish na example itu dikhai dia je itu nimide amahan laga challenges to bisi equipment hobi staff salary hobi to school laga extension hobi sob uncountable ase itu nimide ide amahan la brother Tinglem taira time diana taila sacrifice nisna taila through YouTube laga message kun jaga de reach out korubo kun naga manura dikhi ase kun manu kiman subscriber dikhi ase apna laga support apna laga concern do amahan ge bisi importance ase korna amahan request korina. This is not only for particular village, but we start this school for entire Eastern Chandals, those who are living in the village without education. Thank you so much. Oh, very good. Burmala korbe. Yes, very good. 1, 2, 3. Wow. Oh, very good, very good. So far, I want to thank God for this precious moment, and I want to thank our brother Tinglem as well, spending with us today. And this is very privileged time to share about the Eastern Nagaland life. Ami aji ki ko ble mona se gule mane nakamanu khan sop logo de message ekta di ble mona se nakamanu Burmadi pasigna thaka khan pi situkpa resist kurik na pasya sa de nakamanu khan aji border area de thakina thaka nakamanu khan development iku na paigna ekdom tukpra pasya se nakamanu khan itu hosam khan laga kukaila bacha khan phaila bacha khan ase aigna saibi apni khan pisimon tukase pisimon pikhaise light ko da ajikali dikhane network to da dikhane school phal ko da dikhane rasta ko da dikhane akede am khan for father time de kinega pashi ase same inega pashi gna ase idu khan sa humai de am khan pisimon pikhaise de am khan vida mountain peace mission nagar mila kaman ya da hatu ki ko ne ase gole mane am khan faction khan la machode am khan la rai nukribo family la machode da rai nukribo am khan we are one brother in Christ, so Christ need unity. So am khan let us forgive and forget laga team du loing nam khan aji de aise de ai ginam khan faction khan sab ki be am khan larai nukribo de koina aina kwa time dina pisi emotion aise de aro faction sab prabe ope kurisi de am khan idunisna larai laga problem bisi ulai gina idu Eastern Nagaland border area de larai ulai na manu bisi muribe thakisi de by the grace of God am khan de Vida Mountain Peace Mission Naga Army am khan de bathai aigna peace kurise at the same time ta khan faction khan bi ishor ge phui kurala leader khan lead kuri thaka karne achi am khan peace kurule shide ere do am khan faction naga larai nai Eastern Nagaland am khan santi thaki ase. I want to praise God for this mission aro moi thanks ti ase Eastern Nagaland na tuk idu ko blai nai bacha khan education na pai gana ekdam antira de pasi side naga manu apni khan am khan waste phale thaka do amila bacha purile hoise phapna nukri bi de we are one body am khana theng de thorn ekta pra chukum hodam de itu am khala face to khushi ba thaki mona bare bode the whole body will going to restless because of Eastern Nagaland ta khano de development na pai na thaka khane am khana ka sab itu number hoble hoisu do itu gone am khan itu laga tuk tu tikhina aro ta khan hi development ani dibi goina kantik na thaka do tikhina am khan
Mahanaga innocent government no de chai si de chai na hebron de kanti se baba tu ku logo de aro baba domet wong naw logo de baba mui ba tem ta khan tin char chun logo de am khan kanti si de ta khan char chun bra bi seriously phapna kru si de am tu khwele bi Eastern Naga de phelabona bare bo ko phapna kru si de idun isna la time de baba tem bra pisi concern kuri na encourage speak kuri na financially be sponsor kuri na am khan ke chapli di si de at the same time to time de am khan laga longwi bu am khan laga ning khan chimre general ning khan chimre formal longwi bu thaki si tai bra bi naga sab naga inhabited area de am khan tukpi pukhibo ikilo de thakibo peace pi banabo sandi aram khushi pabi kuribo koina am khan ke prayerfully am khan encourage kurigna tai am khan logode jishu logode saigna lead kuribla side jishu logode saigna am khan aible side koina am khan ke encourage pi kuriside financially bi si expand kurigna am khan basti de da aigna basti la tuksuk sab te am khan idu area de village sab te chubli laga hobna student laga ground laga hobna any issue de am khan help kurigna am khan ya de aigna sob jaga de alap help to am khan 50-60,000 or lakh pi am khan contribution digna aise at the same time am khan ya de aigna iniga school gane chaina kanti side am khan longoi bo formal longoi bo gibena idu gane tai brabi future vision thakala leader ekta thakise ishor ge phui gora leader itha thakise naga army tuk pra survive kuri libi school idu to important ase goina chaina khulibi goina resist kuri nam khan aste school to khuli na thakise at the same time de la situation control sab to ami concern group le na thaka khane am khan naga sir akam tai KUM la general secretary ase tai lo de concern gora da tai bi eki phapna koi thakise am khan Eastern Nagaland kan laga future dukini ka bana goina tai ekdam PG guri na tension guri na thaka tai leader ekta ase through leader ekta ase puka do puka ase kala do kala ase koina khara gora leader ekta thakise idone moitala support pi paigna moidi jun takat pra kam kurise at the same time mala government khan ge PC mon thanks idu de ase ishor ge phui gora la leader khan hi thaka gonai am khan school to start kurise de gurigna thakala time am khan leadership change hoche idu leadership change gurigna thakala time am khan laga nautun longmoipu lieutenant general am khan laga sir Hanrei sang am khan major general baba noktu deputy chief arom khan laga major general T komo adjutant general takhan dinjun aigena situation sab to takhan now tun leader aigena situation sab to compare koina tai khan hi aigena as idu Eastern Nagaland idu am khan naka tuk pra survive pura sai naka army logode am khan equipment garne takhan logode am khan foodstuff garne ki holebi na pungji lebi Eastern Nagaland idu sare bona bare bo koina takhan bi mon pi khaigna pukhibo lakhe guribo lakhe idula chaka du am khan uthai loba lakhe koina takhan brabi arobi financially bi si support koregna school idu do enika successful hobli diside Eastern Naga Living School koina am khan ekta uthabo bare se idu ki gorne ase golemne ishor ge jana khan leader khan aigna jai thagilbi ishor ge jana leader khan arobi am khan newly appoint kuri dia khane am khan achi Eastern Naga Living School idu do am khan successful hoise kintu mon sab pikhaina thaga to bacha khan ide 130-40 thakya ase ta khan education na paina pi simon pikhaina thaga humai de am khan ide do am khan situation ba compare khoina am khan government hi hodai sabona para khane am khan release man sari digine chaise koikina chaise koile mane idu bacha khan to sab to spoil ho jabo sab to spoil ho ja khumai de am khan naka laga iti visit tangor ekta hobode idu gune am khan request kure ase yede thakam khan sir akam lo de request kure ase cho school idu do apni khan look up ho jabi de sponsorship is hari loigna school to murible ne dibe de idu gune apni khan hati ti ase de khona am khan tail khan logo de convince kurina sir akam la hati am khan as a school la director ta ki tigna am khan rakhya ase de naga manu khan pisimon pi khaise de iman bacha khan education na paina thaka humaya de am khan sab prabi apni prabi prayerfully morally apni financially apni 10 rupees 20 rupees hoile ta khan school idun Eastern Naga Living School idu contribution group pare se kole mane apni laga your 10 rupees your 100 rupees is means a lot to the Naga Eastern Nagaland people idu gane takhan la future to panable gane am khan khichra na kurekina help kurise gole mane nakala pachai iman jun future banai tela khushi do ki ko bana ishor babi am khan dekile blessing ne bana itu nisna naka manu khan apni khan Eastern Naga Living School laka manu ase help kurible ki kurise aise gole mane morom gora apni khan sab rabi look up kuri dibe de help kuri dibe de aro help kuri de khan sab ke sola blessing asiba tangor hobi dibe de amen itu koina moi sarebo amen Atoksa 1 2 3 Oh! So guys, yate viewers kan kiman manu sai ase ami ange koi di ase kind of surprise man it will be hobo
at the same time itu la short moment ekta do ekta mahan enjoy guru laga topic ekta ni sabi hobo all this stuff ami hange one after another ta khan moi dekhai dibo itu kili dikha de importance ekta karone moi feel kurisu golo man dur jaga ekta de itu life sacrifice kora after seeing the kids na tahan la struggle tahan education importance jani jai na etia staff karone kun sir ma'am khan boya ase miss khan boya ase tahan kidu appreciate kola ekta ase de guna first itu janai di ase short experience yadi pajahan ni sikaren de apni mon de touch kora moi TS school teaching staff ekta ase aro moi at the same time headmaster bi inka kuikina ase oi jaga insap aro tagan naga duksuk chari gina student kan ita aigina tagan naga interest diki gina amakan ki kobo bacha kan tagan gana holibi kiki holibi tagan they cope up very fast interest taka prana bacha kan naga interest aina olta tagan hi amakan ke bi na sir gana sikai dibi moi itu puribo inga bacha kan naga interest to tagan fully tagan ita time ase ro tagan naga interest to saigina amakan jaga laga duk suk sap to sarigina bacha kan ke sikable amakan bi amakan naga paratak amakan naga interest to ro tagan naga interest saigina amakan inga time alap time amakan bi ekta ase kun basic enrollment kiman ase eta 140 ani puriya ki humadi to bisi duk paigina ase amakan what will be your message sir like apni bahar de puri gina thakibo dusra institution de pera gina thakibo na will be comparing to other side na ki cheez ekta ra amni yade shikiule rukhiule pari ase first of all thanks development sa amni ke time enika bhau time dia nimide aro amakan naga dangur opportunity ekta ase idu shuru time bra eta so far they have improved a lot bisi improve hoche amakan first day ade khushi gina baja khan ke sikhable ki try kora to ekdam ki bata kan kaja pra thakse na manu chudu kan baja chudu kan to besi bag e dak bi likhible na pare eta do takan itu shuru time pa compare korise bole bisi improve hoche amakan ki sikhai de takan na jani ego na jani na thakse besi bag na kunba to some students bahar dibi alap alap to ini sikhai na thakabi milai thakse milad na be kaja pra thaka khan dibi amakan naga sikhai dia ini amakan bisi jane wan hoi kintu amakan na best pra sikhai ase itu sikhai dia time ta khan bi kotha bi bisi mani ase amakan na hop kini ka thakane itu jo ki ba laga discipline ki ko na thakboni ki koina kanna guri thakse holbe ini kan hoi ta khan bisi kotha bi mani na amakan ki guribi goi itu sab ki ba kurina get sab bi bisi jaldi ase ida do ta khan bisi improve ase amakan bi bisi khushi pa ase thank you sir thank you so much Thank you, sir, for your question. Moi kubuli takado, moi bi ekta teacher se, aro eto pusila belong kore, aro moi eto pacan education na taka, aro takan education ekla noy, alak like knitting clean to hobi, aro singing to hobi, aro sports to hobi, takan kuni chane, eto amokan to khali pura aro likha noy gana. So we want them to grow up in all-round development like sports, singing, or any discipline, manner kan. Then sob sekai gana, it has a lot to improve for us. yes thank you so much amni an thaka garni pajan ge comfort koi di ase yes shi paule ekta dekha do siblings ase gushini ge bibi bhoini na tai do bhoini ase tai do brumis laga tai ba shiki ko ase to itu miss pa do english laga side te tai ba itu kan shiki ko ase Thanks, dear sir. Sir, maybe I could put on it. Itu kan ke sikaule aise mohan bi chile kule to takan bisi interesting ase bara tak rhyme si nuina mui takan ke abcd sab sikule ase takan ekdam dikhole na parina na to mohan bra takan lahatte pencil kan turina mohan bra ma to mon takan ke takani parile bang tuina na man takan ke mohan lahat brai takan ke chuina mohan dikhole de jaro takan amal bisi learn nuse kana kan bi ab 1 2 kana bisi learn nuse aro Bormis labi siki ase, mui labini ase, taira siki ase Ghana kan Burma labi na AB1 to takan si balba jani ase aro itu pase aro mukan gibi support kuri tagibi apni kan hotai mukan gibi mukan kuri support kuri tagibi kuna moi koti pura laga se Burmis laga और लेहे जी पुरुष है
ইয়াত হি ভিডিঅ' এন আপ কৰি দি আছে দেই ইনষ্টিটিউশ্যন একটা মহান বাচ্চা ফাৰ্ষ্ট লাৰ্নাৰ্ছ কান মহান ইয়াতে দেখিবলৈ পাই আছে হয় বিকজ দে আৰ চ' ট্ৰাষ্টি এভৰিথিং ইজ নিউ টু দেম এইটো নতুন চিজ একটা নিচিনা এণ্ড ইয়াতে ষ্টাফ কান কিমান আছে তাই কান চেলেৰি হেভি পাবৰা নহ'লে ফেচিলিটিজ বচি লগা ফেচিলিটিজ ভাল আছে পুংজি গৈ না বহা নহয় মানুহৰ লাইফ একটা ষ্ট্ৰাগল কৰা দুখ দেখি না ইটোলা দুখ পাহৰা দুনিয়া একটা আছে তো পাজানা কেতিয়া দেখি যায় একদম ইন'চেণ্ট পাজাকান তাহাঁলা ফিউচাৰ না দেখা দেম দে বেছি মন দুখ এনেকুৱা হৈ কিনা চব মানুহ কোনবা এইটো ইনষ্টিটিউশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰি শুৰু হৈছে এইটোৱেই কনচেপ্ট থাকিছে এতিয়া ষ্টাফ কান বা শুৰু কৰি না কোন ইয়াতে কাম কৰি আছে এইটোৱেই থাকিছে ছেইম কনচেপ্ট আৰু এতিয়া বি উইচ কৰি আছে মহান কিমান মানুহ ইয়াতে টুৰিষ্ট খান আছে এইটো পাজানকে মৰম লাগি না থাকিছে ক'লে মখান আপনি কন্টেক্ট এসিস্ট করো কাৰণে কন্টেক্ট নাম্বার ডিসক্রিপশন এন্ড স্ক্রিন দে আপনি ডাইরেক্টলি কন্টেক্ট করো কাৰণে এইটো কন্টেক্ট নাম্বার রাখি দি আছে we are ready to assist কিন্তু more than 100 এইটো খৰ ছোটো একটা বহাটো বেছি টান একটা আছে এইটো কাৰণে ভিউয়ার্স কান আপনি আল্লাহ পৰে এইটো পাজানকে মৰম লাগি না ভাবনা কৰিছো বলে আপনি লাগা ব্লেসিং মহান বেছি লাগি আছে দে কইনা ভিউয়ার্স কান ওপৰে কৈ দি আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মে গড ব্লেস ইউ অল and see you in next video and guys itu le ayase kile gule tahan be man education na pai na boase to mukhan bi alak alak jagah de jawole takhina bi mukhan yate tahan ge morom kurina tahan na interest to tahan kitab to tahan sikule bisi mon jai debi tahan ge education na pai kot jawole tahan ge rasta na pai to ga mukhan tahan ge mukhan bi yati aina duk tahan ge sikaise support kuri takibi man ge